dol ma dola thunglai mani engke ba u karon angka main Asian Energy Survey Limited Service rok chini purkho o area o chung rehabilitate khaimani jaga dige borok blasting khainai nayo chung bai onekbar achukha agreement rok khaikha tai khlai liya hinai taisa khlai phayo ingkai chung omono strongly oppose khayo tam hinkhe ayang bolmora nise chini omo tui phai tongo omo tuyo chung benungo tui tukowo posu pakhi bo omo tui bai na cholibo ingka ayang blasting rakhlai chini omo dirgodin chung tongmani joto chini busu tusurok ni bagai ba joto omo nosto ang thangnai omo nodi rok tui rok omo bagai chung omo no strongly oppose khayo chung non to tatal sabai barbar phayo ingka tini chung bolong thangai borok no romoi ko ekjon na tupkha oro bunai na ni bangya bulai na ni bangya walai na ni bangya just to compromise ni bagai chung borok na tupkha tam himani as per Forest Right Act 2006 chung Scheduled Tribes and Forest Development Act 2006 ba direct chung odikar rajak chung oro chini odikar tongo jara chung oro tongnai chini water resource plus animal resource environment defense kaina bagai chung pura daitto tongo tam himani chung ba ek Bharat basi se chung Indian we are not foreigners we are Indian we are living under the constitution as per constitution 300A of article of tongo omorok survey company judi chini survey company ba any company para bising judi samung khainai nangklai first notice ranai nango as per 300A article borok notice beraya hingga second number angkai we are oppose why we oppose chung tambagai objection ro obo sinai nangnai as per 300A article 3 number angkai chung bai compromise khainai nangnai aro 7 provision rajak tongo 300A article hingkai o 7 provision jo borok kaisaphan uko follow khalaya hingkai illegally borok pressure khayo jungno tatal sabai borok bar samung cheng payo obon ses kang bude borok phajak oboni u rangkhol bazar kandar community hall ba 2-3 bar chung meeting achuk jak uko chini MDC sar komol koloi bai ba borok phaika aro ba achuk jak hingkai SDM rok bai ba phaika bai sa aro borok bai ba achuk jak kha hingkai tai khlai liya hinai oko tabuk oko borok tai sa phai phika norok SDM ni thani ki kuno chithi rok rejak de aro ba chung complaint letter rajak SDM ba chung onek jafarka thank you so much viewers and everybody ani kok caya tongkai joto na nakarten camani tongkai joto chini bukung bararok chini elaka defense khainani joto ek gota ongthon hambai ko omoni skang to barbar norok asugui kok salai kya tini jodi borok phaye norok asugui kok salai oboki mothakjang na hini de one suk norok to barbar kok saka borok bai mothak di hinai tini phagyang ke final mane decision ongnai de hini one sugui tong nang tabok omo chung to one suk nei tongo tam himani chung to joto kotor ongthon chikon ongthon chung to Indians we are living under constitution as per our right we hopefully and pray that it will go through solution chung asa khayo solution dige ma thangnai borok judi understanding tongkai sure 100% solution angnai solution ong yaklai to chung borok na yakaria formal assurance letter new joto uko sorok tongo chung allowed khaya hinoi ge norok tabuk norok borong thani tamo nai tong chung nai tongo permanent solution o Bormora area wo chini je rangkhol elaka bolte Surduk Porkori area wo ayang Hawai Bari main road theke
Cini 4 nomor main road of the omo Sodok Korkori Poncet edisi village Poncet area wo jung khlai raya. Sodok Korkori entire area wo jung omono khlai si raya or आगे दिन बा जों खालाय राया ताबो खालाय राया तिनी बरक नि स्टाफ को एकजन फाइथन जों बागै दलमा दलसाकर लामा कासुई को और जगह जे फाइनेरावनो कासुई तनि तनि गराखा ओ बान्दी सिरावनि बागै बरक बलं नस्त खायनायनि फायो दै नस्त खायनायनि फायो ओमफ्राय जों माना खालायखा वाइनि वाइ खालायखा बरक न माना बरक मानिया हांखाय जों तिनी अमहाय खायखा बरक न